Халықта кішінің yazмышын, оның исеме билгелей, деген fikir йөри. Мен шушыга хакыйкатьлек сценарий язганчыга кадәр Рифкат Ахметович дип язгач, Рифкат исеме гарәп теленнән яхшылык, игелек, файдалылык, шәфәгать дигәнне аңлата икән. Рифкат дигәне озатып барышы дигән. Димәк, гомер буе изге эшләр сезне озатып бара икән. Кайсысы да алар сезгә туры килә. Ул акыллы киңәшләре матдиятта да күпме кешеләргә ярдәм итә икән. Милләтем дип жан атышы да әле. Шушы урында аның фикердәшләрен, милләттәшләрен, гафури татарларын сәхнәгә чакырабыз, әйдәгез. Күмәк бит. Күмәк түгел алар, әйдәгез. Монда иңәксләр, әйдәгез, әйдәгез. Даян Давид Зинович, Юрий Зинович, татарлар түгелме, әйдәгез. Давай Татархатович. Давай команду Зельмавой. Abdullah Bey'e. Bütümüz de söylemeyimiz indi. Vasime İbrahimovna Qotar sizin, şundan qılabalardan biliriz, eydirsiz. Gafari rayonu çatarları sizinle yubileyiniz bilen şun köngülden kutlayın. Bütün üstüde maqtav kağızları emin sizge bugün alıp geldim. Diplom. Bu indi sizin ömür yolunuzda bulgan öteşek bütün derslerge de atlishni degan koyulgan bundan. Eş yağından da, aş yağından da, konakçılık yağından da, yardımcılık yağından da, bütün üstüne şu diplomun işine kirgen. Hem indi azrek kadar şiir yolları bilen de üstep koyalım. Ziyan şu ayaklarında kendi kanı tamsa da, öz itkensiz gafurine ara yırak bulsa da, neyine karşılıklar bulmagan sizin yolda. Dürüstlük için küreşip, ütergensiz varsın da. Dünyagız tüm tügerek, ailegiz ürnekli, kızlar, kiyev, onoklar, arkağız nık tirekli. Eli tavuk urşitesiz, eli atlar karayısız, barısına ülgüresine nişik vakit tabasız. Örnek bulup hemme bizge küç der birip yaşaysız. Nasip olsun mene şolay, yüzüne ozup gidersiz. Ömür bitul bilgilenmey, yıllarının sonu bilen. Tik körüne izgilik hem işlengen donu bilen. İşlegen donu bilen, tatar canlı, tatar ruhlu, min tatar dip yaşaysız. Prezidentqa kollar verip kazanlarga jetkensiz. Bik şep kişi ekensiz. Bek көп матур сөздер айтылды. Өзімнен шын айтасы келе, Рифкат Ахметович, шушы идеяға сүрілмәсін, көп кішіні қозғатып, үйретіп, іштен іштетіп, шул текке қатташ көгәрі үйреген шамара, сізді шылай деп шамартып тұрсалар, біз шуға шымақ да үйретіп, зорландым сізге. Rahmat. Rifkat Akmış bilen 31 yıllık Tige Gası'nın 95 yılında biz firmeniste başlayacağız. Rayon hükümeti Respublika yaş firmalarga помощник berganiye dizel topluyor bilen kambik korma savkoz ürünmesi. Men keldim alara bu vaqtda men 25 yaşlık 65 kilologina balayım. Degende koridor to'la kishi Rifat abzi tozagina olovini olta boshlab endi bu vaqtda fermerlar bekoratib da o'tmaylar endi ko'p yerda qo'rqa kirdim aytdim har narsa deb so'rar ekan bor edi. Yo'q, motor etib qarshi oldi, biz so'rashib, yordam etib, doверенность berib, qo'yib borib bizga yerga uyratib berdi. Mana
31 yıllık saydım bir arkadaş işte tanışıp gitkenik. Nise yıllar birgeçlerine doğru girdi. Erde patlasına bir marta zapravkada görüşüp, selerek görüşüp, hallerde görüşüp. Size arkadaş yaş vermeler. Yalnız kaynağı halka, Sovet ismi nerede bilmiyorum. Çoğunluğunda kutlap, isenlik sağlık dilep, köngül tanışlığı, balalar şaplığı, işigilde turmuşugulda bulmuşlar, isenlik sağlıklarına. Rahmet size başına. Şimdi bir güzel teslim gel. Fakat mesela biz bu 40 yıldan artık birge işleyimiz gibi gerekinde kalkız reis olup işlegen sırada bütün yeni teknolojiler yalançılık bu insan, normalçılık bu insan bir sapközörüne seminarlar ötüyorlar. Bu seminarlardan birisinde istek algan vallahi bayandırıp katılmışlar. Qazlar yılın yol katırgan qazlar koydular. Şu qazlarını ko'rsatadilar seminarlar, o'tirtmalar ko'rsatadilar. Harika tutma şey evet mana yılına bir mertebe şu qazlarni yo'l qo'yga kerak. Elimizde aytamiz deydi. Haqiqat. O'tirtmalar bir psixiatriya tarif qataqmas qala qiz bir kun yo'lqma, ikki yil qayin yo'lar dedi. O'tirtmalar istahalgan. Mazmunda qataqmas ol sovetinde ishlaganda bizning bilim yo'lashlari mana remonto brigadasida qollar tutlar o'tindi. Biz de o bir vakitte любой вопрос bile kilerinde grup çıkarmaları Galiya Galiyev'le bile şu an kolxozlar organizasyon vakitinde Galiya Galiyev'le de Rıfat Mesut'a bir kopya mertebeler kengeş kakiliğe doğru geldi. Var şimdi rahmet. Rıfat Mesut mine bir sözümünü tamamlayıp şunu teslim kiler. Tatarlar Kongresi'nde Tataristan prezidenti sizden kulak kağına etken sözünü o'zingizni saqladik, o'zingizni saqlag'iz. Sizga esenlik, sog'lik, yubileyingiz bilan tabrik etamiz. Bundan so'ng shulay energiyaga surilmasin. Valloh shodlik ko'rib, sen sog' birga yashargansan. Bitta bir so'z aytib ketayinde. Rifat Ahmedov shu sizni ko'rkam yubileyi bilan Igor xalq ismidan chin ko'ngildan qutlayman. Egarlik kolxozlar davrına kirib ketganda, yigitlar ketganda dünyada Rifat Ahmedovdan kolxoz davrida ishlarga to'g'ri keldi. Biraz endi Rodina kolxozi bek boy bo'la turgan edi. Shundan bizning predsjedatelimiz biraz endi Rishad Abay Yanishov solyarkalar o'tib ketsa, men davirus tuttirdi. Bosh kolxozi Rifat Ahmedov olib ketdi. Shundan men yashayman endi. Rifat Ahmedovga kirib, davirusni ko'rsatib, qo'ysan to'laysan so'ng sen bu solyarkani. Shundan qarab turadi, yaralabga so'qmay, Galiya Galiyevni kirib sotdi. Shundan men kirib ketgan Galiya Galiyevni, rahmat. Galiya Galiyevni har vaqt o'ng'ay ish ayta turgan endi bu vопросlarni. Shunga ko'ra, haligi bugungi kunda da Rifat Ahmedov bek energichniy 20 yılga da endi kun sayın mollar qora üstünde. Ona asırdan qarab tursam, onun turishlig'i, ishlikligi ne qarab bek ko'p yoshlar o'rnak oldirmaydi. Shunga ko'ra sizga Rifat Ahmedov samimiy qo'shilay salomatlik, baxt, ko'ngil tinchligi, bolalarning, onoqlarimizning shodlig'ini ko'rinib, Galiya Galiyevna bilan bek uzun umr kechirgansan tag'in. Beramizlar. Men de sizni chin ko'ngildan tabrik etaman. Sizning kabi rayonda ishlagan kishi bek yo'q. Mana Qozondan shu qadar etib, motor etib medallar berdilar. Biz sizning ortdan yurgan ko'p etib, shu qadar motor etib siyladilar, sizni saqlashga qo'shdilar. Shuning uchun bizning rayon hokimiyatlarining boshlig'i shunda kelib sizni tabriklasa, biz ikkilarda suyungan bo'lar edik. Siz bitindi bizning yilga o'tgan Tatarlar kongresi sizning orqalariga ko'tarildi, shu Tatar kongresi. Sizga bek zo'r etib rahmat. Mana shunga birga bo'laylik, Tatarlikni yo'qotmaylik. Sizga bek zo'r etib rahmat. Galiya Galiyevna bilan bir tipdan motor etib yashagiz, bolalarning shodlig'ini, esenligini ko'rib, suyunib yasharga bo'lsin. Ko'p yillar, tabii 100 yoshga kirarga yashsan, Alloh bilsa.
Çok savurur, savurur. Мен район башкорттары курултайы исеменен бүгүнкү конгрессте котлап бүлектекчи була. Шундай матур итеп төҙөлөшөп торабыз барыбыҙ. Беҙҙең клубыбыҙға, ватаныбыҙға килеп, шундай матур итеп торобоҙға, конгресс үткәреүгә беҙ шатбыҙ. Рәфҡәт ағай, Ғали апай. Һәм бына мин бер-ике юл яҙған инем инде ул. Хәҙер шуны уҡырға рөхсәт итегеҙ. Ҡотло булһын оло йыйын, яҡын ҡәрҙәштәр. Берҙәм булһын барған юлдар, башҡарған эштәр. Район башҡорттары бөгөн һеҙҙе сәләмләй, барлыҡ изге теләктәрҙе дуҫтарға теләй. Ошолай бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ, туған телебеҙҙе юғалтмайыҡ. Башҡорт телеме ул, татар телеме ул, ғаиләбеҙҙә балаларыбыҙға, ейән-ейәнсәребеҙгә өйрәтеп, ошо беҙҙең милләтебеҙҙе дауам итеүселәр булһындар. Татар булһалар, башҡорт булһалар. Һеҙҙе ҡотлайым. Бүгенге конгрессығыҙ менән. Рәхмәт. Бында Юнер Зиновичтан соң саҡына әйтеп китәм инде. Сез безнең 2 йылға белән Сапалов арасындағы ҡотлоғжа юлларын беләсегеҙ бит инде, шушы юллардан күпме кешеләр йөрөй. Ул юллар былтыр ғына Алланың рәхмәте белән төзелде дип әйтергә кирәк. Бу юллардан жаяу йөрөгән һәр бер кеше Рифҡат Әхметовичҡа, иген йылғалар, ҡотлоғжалар, тарамыштар рәхмәт әйтәләр. Сөнки ул кеше баламы, зур апамы, абыймы, бер кемне дә утатмыйса үтеп китмәй. Бөтөн кеше шулай дип әйтер. Һәр бер кешене ултыртып китә. Белмәгәннәр ҙә аны шунан ҡайберләр белгәннәр, сезнең Файзуллинға ултырып ҡайттыҡ дип. Менә күпме сауаплар ала ул. Шушы юлларда исән-сау йөрөргә насип булсын. Менә Гөлшат Рифҡат Әхметович, Ғәлиә Ғәлиевна, сеҙҙә икегеҙҙе бүлеп булмай. Икегеҙ бер кеше кәрәксез. Бүлеге ярамай. Юҡ, бүлеп тә әйтәсе лә килмәй. Ҡайҙа бүлебеҙ? Шуның өсөн сеҙ инде пар булып, матур пар булып, донъя дилбегәсен бергә тотҡансыз. Донъя үзегеҙнең донъяғыҙның ғына түгел. Эшегеҙҙә бергә шул дилбегә тартып, шундай уңышларға барып җиткәнсез. Искитәрлек соҡланыш балалар үстергәнсез. Без беләбеҙ сезне. Безнең Ғәфүри районының сездән башҡа мин күҙ алдына китерә алмайым. Инде һәр яҡтан Ғәлиә Ғәлиевна үҙ яғынан алып барса, эшен матур иттереп, сез үҙ яғығыҙҙан. Сезгә сәләмәтлек теләйем. Исәнлек-саулыҡ, бер-берегеҙгә терәк булып, бер-берегеҙгә кирәк булып, балаларығыҙҙың изгелегендә, игелегендә әле сез беҙгә ныҡ кирәк, һәр беребеҙгә үрнәк, һәр ғаиләгә үрнәк. Алдағы көннәрҙә дә беҙгә үрнәк булып, беҙгә киңәшләрегеҙ белән киңәшләр биреп, озон-озаҡ йәшәргә насип итсен Аллаһ Тәғәлә сезгә. Рифҡат Әхметович, biz sizni tag'in bir qutlaymiz, sizni yubileyingiz bilan. Sizga esenlik, sog'lik, tuğanlarınız gili yanınızda bo'lsin. Şulay sizga bizning Ғафури татарлары Türkmendan bilikigina bo'lak qabul etiyorum. Birinci soramaz. Şunda bir. Yok, ben Gel şunlar diye bunlar bulunduralım. Mana bunday ko'mat qachon bo'ladi? 92 bitmana. Ne? Ғафури татарлары bilan xatoga tushasizlar. Bilasizga kirasiz. Niye mana ötesinde beni aldırmadınız? Bütün uçluklarını. Anın общий, коллективный yakın. Bunda beni neytimiz, bunda zile, elbette gitmez zile. Elbette gider. Bunda zile alıp bana köp üstüne, onun ağrıması, dalması, enerjisi bilen. O biz kansa Ғалия bilen ise bu niteler, Sovet Rusiyteleri, plan kurallar,
Şunun için Alen Zeytiri koyun, bunlar bittirik. Kadir her birinin, her birine söyleye ve başladı. Başkırt mı olur, Tuvaş mı olur, Urus mu olur, Tatar mı olur? O üz dilinde, maturitet, özünün ciniyası. Biz bir kral alıp soğuk sarayını almıyoruz. Biz ülümüzün Tatar ikenini kutsetesimiz gelir. Benim eyterge tanışmış min elik komünistler vaktinde o nasyonalizm bulmadan ülkeler. Tatarsa okurum Tatarsa, birinciden. Tatarsa onun işini bittim. Tatarsa her bir fizika, kimya varmış Tatar değil. Tatar değil. Şunun bilen izah edildik. Şunun bilen kişi bulduk. Anadan da minden de zorla kişiler bulganı buldu. Şunun için ul Tatar diyeyiz. Tatar özünün tilini bilirgetiyiz. Urus tilini bilirgetiyiz. Biz başka tilini biliriz ki belki biz birbirimizi anlıyoruz. Hayır. Başkurt bilen Tatar'ını anlıyoruz. Bizge anlatığı siyaseti ise siyaset, Başkurtçanı o biz anlıyoruz. Fakat İngilizce bil, elle kimse bil. No, siz Tatar olup minnet olup. Benim bir üzüme göre Fevziye şiirinden sonra bir şiir yazasım kıyıp gitti. Fevziye şiir tümüydü. Uylan. Tuğan ilim Başkırtıstan. Milletim benim Tatar. Şulay bulgaç. Üz ilimde min kurkmuşa Tatarsa söylesem. Yanlış buldum. Bin söylesem diyen gerek. Ben anladın mı? Şulay bulgaç. Üz ilimde, min kurkmuşa Tatarsa söylesem. Min Tatarsa söylesem. Batarsa büyük yollara akıl itmek etmedi. Ne de olsa ısmı değil. Şunun için size zor rahmet. No, bana sorsan diye kardeşimde Rüstem Mümkür. Bana Mustafa basayım mı? Güveni bu kaç Mustafa benim değil. Turup kalmam. Yok, krem mi bu ya? Krem mi bu? Yok, yakına. Öyle. Yalnız niye oraya verin? Güzel bulamışsın. Siz boy tecrübeye iyi, diren bilimli, ciğerli, dırış, iraat, zor şahıs. Halkımızın, Tatar halkının yaşayışına bir taraf bulmayan kişiler. Siz yaşlarga örnek. İlitkende hatın, huritkende hatın deb aytganda, sizning irgagizda shunday zo'r shaxs Aliya Galimova bor. U da shunday zo'r yurakli, jigarli, so'qlang'ich xonim. Sizga birgalikda kelasi qolgan umrlaringizda shunday totuv etib, bolalarimizni, umidlarimizni qadr-hurmatida barisida da kerak bo'lib, tirik bo'lib yashashingizni tilaymiz. Esenlik, sog'lik, zo'r yubileyingiz qutlug' bo'lsin. Sizga bir jir bo'layotgan kerak. Rahmat. Yazlardan soğuk şeyler gider, durmuş maturalığın duyup, yaşarlar gelir gider. Durmuşlarga sormasa, var mıyken anın şanası,
şakta Jirde yoktu izler sallayır Yürekleri vaktırganda Yaşıp kalıp zırıp kalır Ektirmiş şorbası orbası Var mı iken anın şanası Jırlay jırlay vırvıyla Şabası da şabası Ektirmiş şorbası orbası Var mı iken anın şanası Jırlay jırlay vırvıyla Şabası da şabası Ortadaki işler cidden Gönül dostlar şu ayrıda Cennetketin dünyamızda Yaşıyorlar gemicide İhtimam şorbası var basa Var mı iken anın şanası Jırlay jırlay vırvıyla Şabası da şabası İhtimam şorbası var basa Var mı iken anın şanası Jırlay jırlay vırvıyla Şabası da şabası Şabası da şabası Senler misiniz? Tağın bir mertebe sizden bilen mine görüşürge nasip bolgan şuna men büyük zor şatmın. Men sizge Murak avulundan selamlar alıp geldim. Abdullah Rahmek Sayfuloviç bilen Naila Şayımnadan zor selamlar sizge. Sizni zor etip şuşu aytip olalap kelgen konaklarga da zor rahmet. Юбилейгиz kutlu bolsun. Mına benim aytır sözlerimni ayttılar. Siz o'zingiz mina degan ayttirib g'urur bosib yurek olmas edingiz Qirg'izda Galiya Galiyani bo'lmasa. Onun için bu действительно onun zor заслугасы Galiya Galiyevna. Bu sizning turmush bayramingiz. Bu sizning gina bayram tugul, bu sizning turmush, semya, bolalarning birga qo'shgan zo'r bayram. Shu bayramingiz qutlu bo'lsin. Sizning ishiniz o'zimning eng yoqqan jirimni jırlayım, baxit olmasa deb ataman. Yazlar kirger, o'zga do'lma g'ashini
Rifkat Ahmetoğlu. Nice yıllar devamında onun suyuklu kadını, alay gına tügül, güneşçisi, fikirdaşı Vali kızı. Şartlıklarda da, ağırlıklar bilgende de, olar birge, beylem, yol vakitlarında, olarının yurtlu, balalar, onukları bilen bular. Çünkü onlar, bir bala birge tergelep, üstürüp, bugünkü günde matur etip tatu yaşap yatalar. Üzü gibi ungan, 3 ulga, 2 kızga, direkt de, kengeşçi de, gerek de, şuşundu inge in koyup, balalar, onuklar bilen şatlanıp, uzak yıllar sizge yaşarga nasip bulsun, izgi işleriniz her vakit sizge sevap bulup varsın. Hem indi sizge bağışlap, bizim matur jılın güle gitti, Gülşat Rafikova, rahmet. Rifkat Ahmetoviç, nereye geldiğimden sizge Iftigansk şehrinde yaşayan bizim aile, Ruskuluz kompozitör Dünya Muhammadiyev'nin jırın buraya giden Gitmedi
Biz yıllar biter. Sizin sözünüz olur. Balalarınızın birisi. Yengizler. Büyükler. Evleri Ruslan Zeki olur. Niye kilo gibi kısmet herkes? Balalarıydı, balaları. Hazır. Gelinden de balaları. Я читать не буду, Не надо. поэтому скажу своими словами то, что мне посчастливилось стать зятем Равката Ахметовича Григорьевны. Вот уже 25 лет мы вместе, и за эти годы я приобрел много знаний, потому что Равкат Ахметович для меня он как наставник, как учитель. И вот мы уже много лет работаем вместе, уже после того, как была здесь разруха. И здесь, конечно, очень большой вклад к тому, что создан на сегодняшний день заново, это Равкат Ахметович. Потому что он каждый день вместе, рядом, его идеи, его мысли, его история богатая, которую все слышали, да, сегодня, она помогла все это заново созидать. Поэтому, Равкат Ахметович, вам огромное спасибо от нашего коллектива, от всех нас, и, наверное, от сельчан тоже, от тех коллег, которые на сегодняшний день работают здесь на производстве. Кто не знает, у нас коллектив более 100 человек, это порядка 120 человек у нас числится. Вот. На сегодняшний день то, что вы когда-то мне преподали, оно приумножается, оно на сегодняшний день развивается, и надеюсь, мы на этом не остановимся, дальше будем идти, так как вы у нас новатор, вы эти, так скажем, вещи привили мне, я дальше своим коллегам, специалистам, которые вместе на сегодняшний день все это созидают. Вам огромного здоровья, дай Бог не один юбилей вместе с вами справить, и надеюсь, чтобы вы все-таки стали, наверное, самым долгожителем в районе и установили рекорд. Вам дальше идти. И вот, кто не знает, может быть, но Равкат Ахметович по сегодняшний день защищает наш тыл. Это каждый сезон он готовит, закладывает семена, их готовит к посевной. Поэтому это вот самый надежный тыл на сегодняшний день, который я считаю. И труд Равката Ахметовича, который он нам и любовь, и уважение каждый день прививает. Огромное спасибо, Сергей Рахмат, Равкат Ахметович. Долгих лет и вместе дальше идти. Вот у нас уже с вами в этом году 16-я посевная. У меня, наверное, 60. А ваши, это вы сами знаете. Поэтому, чтобы нам еще не одну посевную с вами пройти и получать хорошие результаты. На сегодняшний день, на самом деле, мы, вот Ильдар Фаридович, наверное, не даст соврать, самый высокий показатель это у нас скорость идется. Рахмат сизге. Sizga zo'r rahmat. Rahmet. Buna binde предложение var. Ne? Gafuri Tatarlarına zeyevin yazsın.
Добровольно кірсін. Добровольно маса принудительно кірсін. Ғафури татарлары бұларға тиіс родина адамнарды ұшырабы деймін. Бұл сенің Yeri, şöyle mi diyeyim? Kapırı, agrafirma vaskotası, agrafirma izahıya yanlış vaskotası, tabii ki Sivit'nin Sivit'e minarcık ıksadı. Altı nasılsa senin yardım bilen erkeğin tülügensin değil. Şurası bizim aşaktı var ya, center, aşaktıga yanlış bular. Center Kapırı Tatarların. Sen istisası gitme, bu yigitler büyük nacozu yigitler. Seni bilmiyorlar bir kayara. Üspek hıptılar. Aytıvın teknoloji bilse, bunlar beni uçup gittiler hoca. Hazır 50 sitler oraya alı, işte az gibi koyarlar. Надеемся. Rahmat Cigitler. Rifkat Ahmet'in garmın onları yaratkanını biliriz. Hem Nail Valiyev sizge matır killerin bule gitti. Kol şabak karşı aldık. Hazır garmın bayan onları avullarda sirak yangıraydı. Yok, benim yok. Makburi mi değil? Makbul yaptı bu geldi. Ya sizin işim değil baksana. Peki ben. Hayır. göğde Yıllar yal yuvağın sütü sütü O
Ot yaşırken Sizden bir işe Telsiz katlı Bilircide Yaşıp kalır Yanıp kalır Oturmuşlar İyilikli İzler solur Yaşıp kalır Yaşıp kalır Yanıp kalır Yanıp kalır Oturmuşlar İyilikli İzler solur Aylar tuge Yıllar tuge Ömür yol var motor Düşler bizi Atlasana Yüreklerge İşimiz bu Girintlere Merkeze Yaşa kalır Yaşa kalır Yanıp kalır Yanıp kalır Bunlar başa İyi gerekler Özel zor Yaşa kalır Yanıp kalır Bunlar başa İyi gerekler Özel zor En kadarıyla kış almışlar Hayallarını aşırırlar Bu dünyadan dinlesine yarındalar Yaşa kalır, yaşa kalır, yanıp kalır Kudurmuşlar, iyi gereklere özel sağlık Yaşa kalır, yanıp kalır Kudurmuşlar, iyi gereklere özel sağlık Kudurmuşlar, iyi gereklere özel sağlık Kudurmuşlar, iyi gereklere özel sağlık Ömür boyu Maturiti başladık, Maturiti'den emlak koyuyordu. Ömür boyu ikmek üsken basılardan boşatlar bilen sileşip, gerek vakitte yağmurlar yağmuruna siyinip, artığından kiyinip, nice başakırım rün artında yollarda yürgen vaktinde ol. İşten bilmeyen yıllar kilep yürgendir. Eli de zırmınğa başık ol. Күңеле алтын кешенең, бәйрәме дә күңелле. Көн дә үткәрәсе килеп тора туган көнеңне. Туган көндә үзегезне мактыйсы килеп тора. Мактап тормыйм, шәплегегезне барсы да белеп тора. Менә шушы шәп егетнең мин картурәле дигәндә 58 яшын үткәрдек. Хәзер инде Мин кемсең?
Иң беренче чиратта әйтеп кирәк инде ераклардан килгән кунакларга зур итеп рәхмәт. Шушы клубның хуҗаларына, балаларына, Валия Галиевнага зур рәхмәт. Район җитәкчеләренә рәхмәт, вакыт табып килгәннәрегез өчен. Һәм инде Айгөлгә сүз биреп китик, тиз генә. Mine ayta turgan, mine aytasın dedi. Тиз генә әйтеп китик. Санаусыз кадерле авылдашлар, кадерле кунаклар, Рифкат Ахметович, мине хөрмәт итеп сакырганыгызга зур рәхмәт шушы юбилейгызга, шу Татарлар конгрессына дәүлән булып котлау алтыннан сезгә рәхмәтләремне әйтәсем килә. Районыбызга, авылыбызга, Башкортстанга, гомумән Рәйсәгә эшләгән эшләрегезне әйтелеп, даже шигырь юлына да салып әйтелде инде. Миңә дә тигән изгелекләрегезне әйтәсем килә. 10 ел поликлиникада эшләгәннән соң 2000 елны сез мине шушында медик итеп сакырып кайтардыгыз, сезнең тырышлыкларыгыз белән, сезнең ныкышмалыгыгыз белән шушында кайттым. Сезгә зур рәхмәт. Башта караңгы гына медпунктта утырдык бит инде нисә ел суык. Шуннан соң сезнең үзегезнең утырган кабинетыгызны миңа бирдегез, йылы, якты кабинетны. Анан китәсем дә килмәгән иде бит. Менә монда күршедә матур фап ясап куйдылар. Әле шунда эшләйбез. Сезгә зур рәхмәт. Тагын озак еллар сез авырмаенсы безгә эшләргә, яшәргә булсын инде. Картаймагыз. Галия Гали кызы белән аңа зур рәхмәтләремне җиткерәм, гомер буе мине якын күрделәр алар. Тагын да бергә шулай яшәргә булсын озак еллар. Балаларыгыз изгелегендә аларның шатлыкларына төренеп кенә яшәргә язсын сезгә. Рифкат Ахметович, сезгә зур рәхмәт. Туган көнегездә тагын бер теләк, мәңге яшь булыгыз, картаймагыз бердә. Мин так әйтмәйм, үз сүзләрем так әйтәм. Сезгә зур рәхмәт, Рифкат Ахметович. Мин монда уже килә сыктым, там монда яшәп башладым, эшкә сыктым, монда күп әйтмәйм ки, ярар. Одно хочу сказать. Спасибо за клуб. Да. Как бы ты ни был, Булганы соклап травы, как говорится, что есть, сохраним, может даже улучшим, но спасибо большое от населения, от всех нашей молодежи, от всего вам большое спасибо за здание клуба нашего. Низкий вам поклон. Здоровья, всего самого наилучшего. Ваше, как сказать вам, здоровья вашей семье, Галия Галиевна, вам большое спасибо, что вы всегда поддерживаете в любом случае нас тоже. Матур сүзләрен прям йөрәккә майсымак, как говорится. Спасибо вам огромное. Долгих лет вам жизни. Спасибо вам за ваш труд, за ваш вклад в наше село. Действительно, много что. Я приехала сюда в 96-м году, в 95-м, и всю жизнь здесь живу. Поддержка вам ваша была очень. И тергетка отошла, и всякое было, конечно. Но не без этого, как говорится, ваш пинок нас ко многому подтянуло. И спасибо вам большое, огромное спасибо. Всего вам хорошего, здоровья. Поздравляю еще раз. Үткән еллар, борчуларың изе, ак чәчең, барлык дусларың рәхмәт әйтә. Котлы булсын 85 яшең. Матур җыры белән тәмамлыйбыз.
Sizga приглашаем. Turda. Siz. Bütün seni tanımış oturan bir. Bunların ağabeyim. Kırılıyor. Ne olay? Dur rahmet, anısı arasında tigilde itirimiz. Bunda olay tutsan, kötü kovalanır. Ben hoş bulsam da kişiye kadar tırnarıyım. Ney? Hazır buna bir varyant var. Tigilde kiyimlerini şişinirge olarak kıyınarak kıydı. Buna susulaygana aytıp bize soluğa kireriz kayı. Birigizde kayıtıp gitmeyip kaçmazlar mı kara? Yok yok. Bire uçacak. Şunun için soluğa kireriz. Anda taban hazırlangan. Bize, nasıl bize kim gaytem. Bunda kiyimleri kullanırsak şeb bular. Değil soğuk diyor. Değil soğuk diyor. Atını da koyarsın. Ne onda bir kolyegalimle bunun da mı? Bine Uzağına sığırgan. bir dar olmuş soluk. Kim bilir mi soluk? Niye gülersin? Yok soğuk patlak soğuk. Yok, bana jelatinli, bana da kim koyabilir zaklığa? Kara, kiyimlerine bir nesine bulmaz. Yok. Şu bitti de vay masrafına, kim jelatinli şulay, şundan kiyiner de koytar. Proje bu, uçaklarga bir kere de otururuz. Uçaklarga. Kiyinlerden aytasın. Hazırdan aytasın. Bunun fikirleri nasıl?